باش خوندەکارên هێژا و دەلال ئیرۆ ئەم دەرباسی وانەیە یەکێنۆ دەبن بەشێ دویەمین بەشێ ئاخافتنی di zimanê Kurdî de 10 cûreyên peyvan hene. Di zimanê Kurdî de 10 cûreyên peyvan hene. Ev peyv jî li gorî wate û peywira wan ji hev cuda dibin. Ev 10 cûreyên peyvan hin ji wan watedar in, hin ji wan erkedar in. Peyvê me di zimanê Kurdî de navdêr hene, havalnav hene, rengdêr in, lêker, cînavk, havalkar, jimarnav, gihanek, veqetandek, daçek û baneşan. Di vir de dema ku em dibêjin li ser du cûreyan dabeş dibin xwendekarên hêja cûreyek ji wan cûreyên watedarî. Cûreyên watedarî navdêr, havalnav, rengdêr, lêker, cînavk, havalkar, jimarnav. Ev cûre peyvana watedar in. Xwedî watekin di hindirê hevoka Kurdî didin. Wekî din me got hin ji wan hene erkdar in. Hin ji van peyvan hene erkdar in. Yani erkekî wana di hindirê hevokê de cihê xwe digirin. Gihanek, daçek, veqetandek. Ev hersî peyvana di hindirê hevoka Kurdî de wekî erkdar tên di hindirê hevokê de. Niha em ê derbasî beşê yekê bibin ji wan cûreyên va peyvan veqetandek. Veqetandek di zimanê Kurdî de xwendekarên hêja du peyvan bi heve girê didin. Ew girêdana wan peyvan bi heve girê tên girêdan ji wan re dibêjin veqetandek. Erkên wan veqetandeka li ser peyvan çi ye? Wan peyvan hem mêjera wan hem jî zayenda wan ji me re diyar dike. Yani ew peyvana hem nêrbûna wa, mêbûna wa hem jî yekjimarbûn û pirjimarbûna wana ji me re tê diyar kirin. Veqetandek dibin du beş. Di zimanê Kurdî de veqetandekên nebinavkirî, veqetandekên binavkirî. Ev her du beşên veqetandeka li pêşiya me ne li ser peyvan erkekî dikin em niha em nas bikin bê veqetandekên binavkirî çi ne, veqetandekên nebinavkirî çi ne. Veqetandekên binavkirî a, ê, ên. Veqetandekên ê binavkirî a ji bo zayenda mê, ji bo zayenda mê û yek jimar. Mê û yek jimar. Mînak. Hemû navên golce me got mê bin ev veqetandeka hene digirî ser xwe. Mîna met. Met tu hêna veqetînê tu veqetandekê pêvekê dibêje meta min. Meta min xwendekar e. Hevala min, mamosteya min, diya min, hemû navên mê veqetandeka a digirî ser xwe û di hindirê hevokê de tê veqetandin diriya wêna re ev peyvanhanê tê naskirin hem yekjimarbûna wêna hem jî zayenda wê jî ji me re diyar kirî û ev peyvaya mê ye. Diriya vê veqetandeka a de. Veqetandeka ê a binavkirî ê ji nêreyê ew jî yekjimar. Ew jî yekjimar. Wekî me got hem zayenda nêr diyar dike û hem jî yekjimarbûna wê peyvê jî ji me re diyar dike. Hemû navên di zimanê Kurdî de yên nêr vê veqetandeka hene digirin ser xwe. Mînak. Apê min mamoste ye. Apê min mamoste ye. Xalê min endezyar e. Hevalê min bijîşk e. Hemû navên nêr diriya veqetandeka ê re tê diyarkirin û yekjimar. Yekjimarbûna wê jî diyar dike apê min apekî tenê. Apê min mamoste ye.
وقتاندكا بنافكري يا این جي پرجمار جي نيرو ميري جي حردو زين داري و پرجمار دما بو ام پی بكي ام پرجمار بونا وينا ام ديار بكن اف ان جي همو پیوان تين كونكرنجيره مينا يعني متبه اب خال خالتيك به دايك به كبر به هر تشتي گو دنیای ده چنا به هنه دما گوت پرجمار بونا وینا بانک دریا بقطاندکا این ر تی دیار بکه پرجمار بونا وینا یعنی این تی واتیا گو هم نیر به هم به پرجمار بونا وانا دریا این ر تی دیار کرن میناک ملبردانی متا من خوندکاره دما گوت ام پرجمار بونه بگرن سر ام بیج متین من خوندکارن آپین من ماموستنه حوالین من جهاتینه لبر وكي ما قلت وقطاندكا ان بنافكري برجمار بوني دي دوي بيفي او بيف نيربه ميبه في برجمار بوني دي سر خضريا انر نها اما بين سر وقطاندكين ان بنافكري بقطاندك نبنا افكري اوجي لسان سي جوريا تيب قرانين يك جي اكا مي ويك جمار اكا مي ويك جمار چی نابه گومه به زین داوینا دما گوته وینا بقتینو تبناف نکی دریا اکره تو وینا بقتینه و ته نویسینه میناک لویدکی keçeke şêrînê endeziyare keçeke şêrînê endeziyare diriya veqetandeka eke de me veqetan keç jî mêyî eke jî veqetandeka ya nebnavkirî ji bo mêyî hem yek jimare keçeke şêrînê endeziyare em ê bên beşê di dwa jê veqetandekê nebnavkirî ekî ji bo nêr ويك جمار كيف كارانين ميناك خالكي من شو سيراني خالكي من چو سیرانه وقتاندکا نبنافکری اکی جبو نیر و یک جماره دور دهاتی دیار کرن خال جی نیر دما گو هموینا وقتینن و بناف نکن هم دریا وقتاندکا نبنافکری اکی بکارتینن نها همه بین وقتاندکا نبنافکری یا پرجمار اینه اف وقتاندک جی پرجماره هم جی زایندا نیر و میر هر دواره جیره افته ام وقتینن و پرجمار بکن دریا اینه ره تیب کار آنین اف جی بو پرجماره اینه خوندکارنه دبستانی
چون ماله خوندکارن دبستانی چون ماله یعنی هنج خوندکارا هنج خوندکارنا نه همو خوندکارنه اجبر وینا ام بجن بقطاندکا نبنافکری اینه بقطاندکا نبنافکری و پرجمار اف دگری سرخوا دفرد خوندکارن هجا بقطاندکین بنافکری ده رولاوی جانا جو کی تبینی رولاوی نا دهندری هاو کی ده جانا جهی ناوی کی دگره جهی ناوی کی جه جناوی کی دگره ده میناک ناده امی آنا کی بینن دوان تبینیا خود جبو گونه جبیر کرن میناک اف پرتوکا کیه وکی پرس دی بجه اف پرتوکا کیه الویده و قطاندکا پرتوکی گرتی سرخوا و قطاندکا می و یک جماره جانا جه دی برسی ویده تی گوتن دی بجه منه منه اف قطاندکا بنافکری جهه ناوه کی گرتی جهه نافداری کی گرتیه یعنی وکی تدبیجه اف پرتوکا منه اف پرتوکا کیه اف پرتوکا منه منه دفردن هندره هاو کی ده وکی ما گوت جهه نافداری کی گرتیه خوندکارین هجا و دلال در زمان وانه اما بداوی بو نها اما پرسین نرخاندنی دی داویا پرتوکه ده اما چاره سر بکن خوندکارین هجا و دلال نها پشتیم گیان داویا وانه اخوه اما پرسین نرخاندنی چاره سر بکن گوهدار بن و بال اوه بره باش بکشینی سر با پرسان جبر گو پرسانا هم درزای وانه خوشیک شیرویج دی که پیره پرسین نرخاندنی پرسایی که دی بجه و قطانده کان پیناسه بکه و جوره انوانجی دیار بکه و قطاندکان پیناسه بکه و جوره انوانجی نشان بکه و قطاندک او پیوکین گو با آلیکاری آوان پیف به هفه تینگریدان او پیوکین با آلیکاریا وان پیف به هفه تینگریدان عيني برسيدي دي بيجي وجورين وان جي ديار بك جورين وانا جورين بقطان كان ما قلت دي جورين وانا بقطان دكين بقطان دكين بنافكري وبقطان دكين نبنافكري اب حردو جوره وانه پرسا دو یمین دبیجه و قطاندک چه دیار دکن و قطاندک چه دیار دکن و قطاندک زاین دو میجرا پیوان دیار دکن و قطاندک زاین دو میجرا پیوان دیار دکن و قطاندک زایند و میجرا پیوان دیار دکن مد مینا که خوشی داناسین و دوانه دیجی ما گوت چاوا اب قطاندک لسر پیوی سوارده به هم نیربون و میبون آوا هم یک جمار و پرجمار بون آوا زایند و میجرا پیوان دیار دکن اف ارکین و قطاندکان لسر پیوان پرسا سیمین دی بجه چند جورین با قطاندکان هنه چند جورین با قطاندکان
جوره بقطاندکا ملوردی جدا دیار کرن ما بناف کرن پرسا سیمین تبیجه برسوا وینا تبیجه دو جوره وان دو جوره بقطاندکان هنه دو جوره بقطاندکان هنه پرسا چرا gelki balkeşi xwendekar nêja win jî ji bilî mînakên got ez dibêjim dibêje sê mînakan li ser veqetandekên binavkirî binivîsînin. Sê mînakan li ser veqetandekên binavkirî binivîsînin hûn jî li malê sê mînakan li ser veqetandekên binavkirî ji bilî ê got ez binivîsînim hûn jî binivîsînin. Sê veqetandekên ê binavkirî sê mînak. Mînaka yekê dibêje hevaltiya nezanan xembarî ye. Hevaltiya nezanan xembarî ye li ser veqetandekên ê binavkirî. Mînaka duyemîn me ser veqetandeka a mê û yekjimar me got. Dibêje welatê Kurdan xweş e. Welatê Kurdan xweş e. Ev mînakahan jî li ser veqetandekên ê binavkirî ya nêr û yekjimar e. Mînaka sisiyan em ê li ser veqetandeka a pirjimar a ên car bînin dibêjin kesên bi rastiyê re bimeşe rûmetê bi dest dixin. Kesê got bi rastiyê re dimeşin kesê ku bi rastiyê re dimeşin kesê got bi rastiyê re dimeşin rûmetê bi dest dixin. Ev hersî mînakên golser ev hersî mînakên hersî mînakên gomelser veqetandekên ê binavkirî me ji wer diyar bikirin. Veqetandekên binavkirî ya yekjimar û mê ya yekjimar û nêr ya pirjimar ji herdû zayendar in. Em ê bên pirsa dawî dibêje sê mînakan li ser veqetandekên nebinavkirî. Sê mînakan li ser veqetandekên ê binevnavkirî ji me re bînin. Hûn jî li malê hûn jî sê mînakan li ser veqetandekên nebinavkirî mînakan û hevoka hûn ê ji me re binivîsînin. Em ê mînaka yekê pirsa pênca sê mînaka em ê binivîsînin. Mînaka yekê te mizgîniyek pîroz ragihand. Te mizgîniyeke pîroz ragihand. Te mizgîniyeke pîroz ragihand veqetandeka nebinavkirî ya mê eke me bikar anî. Em ê ana bên ser mînaka didwa li ser veqetandeka a nebinavkirî û a nêr. Me karekî baş pêk anî. Me karekî baş pêk anî. Me karekî baş pêk anî. Ekî veqetandeka nebinavkirî û nêr. Mînaka sisiya û ya dawîn li ser veqetandeka a nebinavkirî û pirjimar dibêje we bersivene rast
و bersivine rast dan me. Ve bersivine rast dan me. Ve bersivine rast dan me. İne bersivine. İne ev qatandaka navnavkiri ya pirjimare. Em gihan dawiya wane xwe dem baş, dem xweş bo we em hêvîne win çalak bin, em hêvîne win baş guhdar kirbin xebat xweş.